etorri barriro be Estolderrire. Gaurkoen behi jorretako abadetxien batu gara, eta gaurkoen bidaia polit bat deko aurretik. Gaurkoen erresuma bature jongo gara, 70. hamarkada amaiera da hain zuzen be. Punk rockan, 77ko punk rockan mugimenduen inguruen ibiliko gara, eta bertako lau taldeen inguruen. Garaiaretan Sex Pistols eta The Clash modoko taldiek topera ibizen, irratizen jarten eta danetik, baina aldi berien, hainbat talde huesan, ezienak hain ezagunek, eskutu egin huesenak, eta talde horietaz horretan ibiliko gara. Beste barik, hasi egun saioa, eta gaurkoen Estolderrizen, uka 77.
Gaurko lehengo taldia hau izango da, Peter and the Test Tube Babies, eta kantuen izena Blown Out Again. Gaurko saioen talde bakotxan kantu pare bat entzunguz, eta botako disko bat, niri gehien markauna hauena, edo niri belarretiko batean sartu jatena. Talde hau, Peter and the Test Tube Babies, 1978 sortu zen Inglaterran, Pizjabenen, eta etiketa moduan jarri hotzien euren musikiei punk rock patetik. Ze euren letrak beti katxonde utze ziren, eta ze bezen zer izo hartzen. Alan dabe, doinuek eta kantuek berezizek die, azikiratik igerriakien. Eta aholkatuko zuet, bigarren disku edana, 83 atara biena, Mating Sounds of the South American Frogs. Izengo zana, Ego Amerikako igelen apareamento soinuek. Imagina usenkien undido izan tiruek. Eta jarraitzeko, Peter and the Test Tube Babiesekin, entzungo gu disko bardineko beste kantu bat, entzungo dugu Never Made It. I thought it was a joke, but when he tried to kiss me I thought it time to hide. I'll go find the bog and lock myself inside. Never made it, never made it, never made it to the bog in time. Never made it, never made it, never made it to the bog in time. Never made it, never made it, never made it to the bog in time. Never made it, never made it, never made it to the bog in time. Later in the party with the joining head, so bitter proud I could hardly stand. I started to think it must have been the dope. I tried to reach the bog but there wasn't much hope. Never made it, never made it, never made it to the bog in time. Never made it, never made it, never made it to the bog in time. Never made it, never made it, never made it to the bog in time. Never made it, never made it, never made it to the bog in time.
Talde salatuko dugu, Inglaterratik mogidu barik, oin Buzzcocksera pasauko gara. Boltonen sortuko taldea, Inglaterran, 76 izen sortu ziren. Pete eta Howard izen ziren sortzaileek, arek esaten dabe Sex Pistolsen kontzertu baten alkartu ziela, publiko moduan, eta hori ikusi hostien behitu ziren alkarta, zabien guk olako zozerren biegu. Eta hortik sortu zen Buzzcocks. Disko bat aholkatuko zuet, lehen disko edana, 78koa, Another Music in a Different Kitchen, eta lehenengo kantu entzungo dugu Ever Fall in Love. You stir my natural emotions. You make me feel under the hood and I hurt. And if I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse.
cars. Fast cars. Fast cars. I hate fast cars. Buzkoak zentzuten ibili gara, Fast Cars kantuen izena, eta beste talde batera pasako gara, hirugarren taldera, honen izena Newton Neurotics, listako ez ezagunenak izango ziren, honek Harlowku die, Inglaterrako bai, Essex zonakuek, eta 79 izen sortu ziren. Gero, 80. hamarkadan, Newtown izenetik kendu bien, eta The Neuroticsera pasau ziren, ja iziek sartute taldi bai, kantun baten, eta baina gu aurreko epokan zentrauko gara, gu Newton Neurotics deitzen zieneko epokan zentrauko gara. Eta lehengo entzun deigun Newton Neurotics, The Mess. Saturday night smashed out of my brains, laying on the floor looking really intelligent. Oh, what's news I hear you say? All of my dreams have gone down the drain. It just goes to show I weren't paying attention. Things just worsen day by day, in every way. Oh, look at me, I'm as hip as I can be. I'm wasted, just look at the mess I am in.
Milton Neuroticsen No Respect entzuten ibili gara, Begarskan Bitxusers diskokue, eta dinotzu dana disko honek hasikeratik amaierara entzutio merezi dau. Talde salatuko dugu, itxosue bestaldera saltau, eta Ipar Irlandara joango gara, Ulsterrera zuzen be, eta 1977 jarriko gara. Ulsterren urte horretan Steve Littlefinger sortu zen, Vibratorsen kantu baten izena hartu bien talde izena jarteko, eta disko bat aholkatu ezkero, Inflamable Material izango zen. Entzun diguzen disko honetako beste bi kantu, lehengue Alternative Ulster. Alternative
Steve Littlefingersen gara hauei entzuten ibili gara. Eta talde honek danak gauza bat badeki komunien, da danak merezi dabela saio aparte bat. Osake hurrengo saion baten ekarreko itxua zona banan-banan. Euskal Herrire etorten hasite, bada talde batzuk influentzia handize dekienak estilo honekiko edo epoka honekiko, eta bat aipatziarren Donostiko Txorroskillo izango litzeke, antiguoko laukote bat, laukote moduen ibili zien oindala gitxi arte, oindala gitxi euretako batek martxaun biherri izen dau, eta oin larregba izenagaz dabiz hirukote formatuan, Otsaiak 26 ainorgan eta apirilak batien Donostin dokan ikusteko aukera eukingo zuen, osake bertan ikusiko gara, eta kantu bat jartziarren, entzun daigun bere Doktrina Neuroterrorista diskoko 2019ko diskoko Durango 85. Kuriosidade moduan, Durango 85, La Naranja Mekanikako pelikulako kotxe famosue da, eta berai homenaje moduan edo aipamen moduan kantu hau. Beste barik, urrengo baten barri salkartuko estolderrian, Txorroskillo azitxiko zaitxuat, eta urrengo arte, eskerrik asko. Puta